Кажан да, кая да, кандык да пайдалдарда тура түшпес кызымак, бурунгаар үзел бодалдык чүткүлдүк, тыва жонумнун эки мендизин айтырбышан тамжылганы эгелердирмен. Тыва улус шаг төгүдөн тура хепсинин дагылык шынаалык, тайга таскыл чернин, кадык дошкун бойдусунга, көшкүн амыдыралынга таарыштыр, таарап, кылып кетип жоран шопто билирбиз. Ынжан каштың тамжылгабызды, тыванның оран шевер тирткен кижилеринин прези, алдын кечиловна хомушкунун киржилгези биле эттерердирбиз. Эки кечиловна, Эки шеверлерде тааран өтүшлербе? тарап отурар ола. Кайын жагы кер, оны калып отурар. Тыва кижи шаандан тура агаар бойдусунга чуртапчы урур, черинин агаар бойдусу болгаш чедле амыдыралынга тааштыр, тыва хепти таарап кетип жоран. Амкы бо үстүң үйеде карын тыва хепти кедеринде кедер колду моңол чиргий болур. Чиңгине тыва тону канжаар таарарын таптыдыр хайберлеп берселербе кечиловна? Жа, менам карам көрүп билип бериңбели. Авам жаңгыз улуудайым баран. Онан койна күндү деп, жон деде бара. Шынаты жыпсынол деп кижи. Эң улуудайым баран, ол койнадайымның өөнүн иштиби. Авам атчамның бир көз баран. Мандари арганам. Ол үш өгөлеринин дарап жараны кара жашын отура карагыма артык болгон. Кажан она жагардысында авам жооп баргы. Ол авамның кылып жараны ишин салбас дейштиң. Таштынан ашонгоч 4 жыл болор. Бир догарда аран тонум бар. Чукле авамның дарап жаранын утпас дейштиң. Утундура бербесин, мону кылбайм бар өзү. Үстү эл бул удазын, бу кендир деп бодаш. Бир догарын жар, бир догар тону 4 жыл бурунгар таарамен. Аваңардан көрүп тааран өрөнөргөн шейсилер. 5 алда карды турдум да чору бичи хана кара жашын мал арасын скеңди билен мал тоосуп мынча маңнап тураш чайганды кирип бериңбели. Чаш турунда жагдатпас турган. Шору жеди сеска жеди бериңбе. Желерге тонум жар быжыккан болса барлаш, азы чабаналаш. Тенди улуунду көз салгаш жар жаяр ар илирлер турган. Илирге мындай кытыгадыгын бастырып эгелей. Ыскыттарын жок. Оң соонда алгы тону желерге дары оргон болсо мону иле кабадам дейстиң. Чогурту боттары айбыла эгелейин. Мен оларнын моозун кылып ажылын сонургаштын. Хола көнек почти толу шайын, холду толу шайны эзинле кода какпансыздыңсың. Шайыңа кайдырып бейинбе, шайыңа төнөр деп барды дейш. Аяста оларның моозун сонургаш, дескинди маңнап отурар мен, жарым бар. Азы мен силерге салган үскөч бутадан кылып бейин дейшин. Отту көзү алган жол изи алгы таарап турганыңыздын жанына калтырып бейинме. Чогурту боттары мени айбылап турган шогурту. Кыдыгын же жогурту. Кийирип алган, бу жайылбас деп. Ам бодуп турганга сес карны турунда бир тогар тоннун мындай өөгүн тааратканды. Коштурарга тонның жезин мынжар өөгүн канжар даарар дейштик. Жар даарадырга жаш киши туткач таган жар даарак баамен. Ол экзамени бүгүн бодоп бериңбе. Нарын экзамени сескеле кардыра эткенне жибин. Бо кымга таарап чыдарыңар? Бо дерге менен мында 11 класс. Чагы язгарды. Жок, 11 класс румга. Жаскы күскү ажанап да кетер жайын. Оң жазын күзін желе жөрінің арасында кіреді кетсін дейш. Бұл жетче кейіні азы жаш кішіге бұл ауа жерінің өңі, ие жерінің ноған өңі тамы тайбың өңі. Жетчен аяқ кезін жүруын жар барымда алаш. Оғын бичі ұңға тарақланын тары алған тоным көдір бұл. Жасқы еде бұл жерге бұла шоққа бар өзі. Бұл ең қол жараш өзі кишинин кежинин соогун дашкарын дүрбес, таштырттан хат керге шалго булашокко эттирбес. Соога кар эттирбес. Мону хабар артык болгон. Бөртү жүгө кылып калдың дерге бөртү. Бу жазын күзүн уругар чуга аргак баган бөртөргө да ашмаңнашыр. Азы садыңның белен бөрүнгө да ашкалжырга
хат хадырга сой бер дештин. Чагла бу өктерни мында беж өктө кылып камткан болсо. Капюшон кедедир тоарга чылуу болсун деш. Bununda gülük bançı şu kerek Çok olsa iyi bu çeşit ökter. paptır. Өктерин жежик бааттык базар. Ол жежик бааттарга шу чингине тоба кылдыраттык бар. О презингемди булашокко дараш презинге хөөң дадым бу иштинге бу дигеним бу. Калмал чуга кештир бам. Мон дарак бар. Мол тонардан дем мисалы мол чургу деп чугаларыңарга 10 ылгалы жүжелдеге бу. Мен доктора тонарының жери чингине кылдыр төгүден. Boğazı çağır be. Бо жагыдыр Бо тонарның ам ылгалы жүжелдергеле. Мол тонар ам он торт келгесле. Колдун жар торт базар. Kolduğu tarlay bir şey. Колду тар бор. Боттары онжу улу шара улустуро кресинде тачугенди бурнер чеңи дедирге үзүн бор. Монан бу алгы тону эмметтир улгаптырык узадык барга. Хорега арай артыган. Көдеге өзү колдарын жар соклаштыр суп жоруга. Базар жырбас. Мында колдуун элен улгаптырга шейдем базар көңүс делген болдур кылып барын. Тава тонун алгы тонун ужу тазы шынары олдур инямон. Бам toz acı toz şartlık koyu geçtir bu. Bam tötbe koragan gezi der be. Şut kaşıkı negey tonu olsa sezon santimetre derge negey tonlara var. Bu derge ortamak küskü koyu geçtirdir. Ama bu koyunun geçtin. Kıskı tonga hamar. Başka ton ılgalı cücül derge şanla bu geçtir küskü geçtir. Tügü karalbas ol. Жазгы кештер болбаштың кышкы кештерден калы дерге. Бу кураган кештер мында калым кураган кеши бу 7-8 айлык кураган кешин салып каамын. Чүгө дерге кышкы тонго моюндуруу чылык болсун деш. Жандан тура жерден дейин биздин өбөлөрүбүз алгы тонну ишинде кий туткаш таарак баарга. Шагламынды манганак Ой кезде ол кебер артык бар. Он жарган биздин жигери мен өбүрүтү болдум. Өбүрүзү ачамдылар ашкаштын тем барумдан койгундук ак тоорак чалып кей турган. Той. Таш да бор, койгу да бор. Ол ак тоорале шаглап таарак баналы тонун таштын таган жаптар менен монам жан он гаражы жары арайла. Doğru çok bile olbamen. Taştın onlu çak var. Çayın jastıda esin getirge botonu ötbes turgan. Bu nege tonda ton boturgan taştı çok bor bolu keger. Tonun başında azı mındaga zübergen bar jordun boton jaraşton. Jarga sesirge derge. Mol tondan ılgalı kolduğu onu mındır jeri elbek. Ede delgen bor, kolduğulu bor. Eng kol jürjülerge bu ton bürüzünün Mında hep birüzün ton birüzün görüp özü. Kajanda da o kişi tonun ortasından bir koşup da arabas. Mında koşmak. Mol tonun en ne kol ılgalı derge. Bunun da koşmak. Közün kamlap durar ve menem megelebes bin alı geç köm. Ne kancar da ararın ulan batır horega. Köy yılgıngar töle öğrengeyndim. Men onu teyze de mun aşkan töle durur. Çerle bilip yatak bağım men tıl bilbeski orga bazı. Мындык жерде ортусунан алган коштар аралыс аттын да мунун да. Мен жөнүндө ол тоос жорт тургаштын су. Биз болсо тону мынчар бир жарбыз. Муну болду душпор. Арты базы кошпос муну шаңламынды улуу койну мунду тудушпор. Мынчар башкаштар арабыз. Силер жүгү мынчар тарабасызлер дегеле. Башка буталдырык бааттар мен унуткасын төндүр билип жатакман. Бу көй жыл ичинде мынчар калып жүрбөн ол кересинде да желе оозунга ол өскө жуут шей өскө күрүнер шей оостун шеберлеринин тарары оостун йозу жаңжылы бир аңгы деп шаламжар ындык түнелге келгенмен онун аям көжелерге тонну кантип да тоба тонну кым кетер эң кол барымдагылар мен болсумса бодум колумда кым кетер кайнар кетерин үйрөнүп көрбөн өзгө таашыр кышкы кеп Жилерге алгы тон болса, сесирге курган кеши, кайда кеш, хаманжыга. Ол кештерини кым кетер, он кайнар кетерин барында алып тарар. Жүгө дерге бу кышкыжын дерге жери удуп турда.
Аба жерінің қырын орта таамай мындай улуу назылы кижи, ортомак назылы кижи, анияк кижинин кедери дейстин. Ол кедер кийизин болгош материалынан жүдө камажыдын. Үйези баса. Үйези. Ам харын чору шунда арап кетип чору барган şey. Менин көз жыл ичинде тутчук келген ажылым бодур. Касталган кебин канчар да кылып борону. Жегерге мен маселени анжар кылбаңар, азыр сатып алчыны азыр кетиксең кичинен сен онун жар кылдырып атып чукалар эргем жок. Ол дерге киши бүрүзүнүн үзелдир. Жалса да, кантык да касталга кебин кедерде чиңгине таба деп. Бу мен таба кепти кеттирем. Таба мойындырык турсун, улуу койну турсун дейш. Сагыр журду барымда ала бартар. Шаламды түрүмнери боди. Бамда соло тойруну да алдан кептиң мында жүгле чакты туруп турар болдурбу. Тон бүрүзү бот-бодунга төмелешпес. Анга. Тон бүрзү бодуну бе. Бодуну уланганга. Каттатылмас. Монам шуктузун меңи дер өзүмеге жүгө дерге. Жаш куран кежи шу төрттен кара куран кежин көндөргөждү бирөө көмгөлөш таарадаган. Доо кагемден доо бийхемден дештим. Бийхемден зубир бичо 13 киш кежине перге хой кежи, мангана хой кежине тонун да араш 13 киш кежин өөнүн иштибиле бодунга ийип өргүн да араш кастарын дүрт бермге. Шынын олар өзі жапты қайда арып береді. Нжар қылып та едірген, ам ол дерге кізілер, ол керек үзеп тұрар апарана. Таба кебін, ам ең де солын жөзі жүжелдерге. Чиңгіне таба қылдыр, сен де арап бер дейш. Ам ең қорқынчу жүзі база бар. Чүйде подашылар. Еттенгінің 10 шақты, азыр түштеккінің 11 шақты, 12 шақты ұстар қалжып келгештіңінде дерін. Угай күжіл угай алдын, угай азы алдын, дұңнан мұлды күтчі кізілер келдеш. Мен мұнды кізім жауап барды. Жежі 2 шақта, жежі 3 шақта мағырт өндірер біз. Таққа тауға кеп кетіскен, дежі ғылашып жетік бейді. Ота көргерден 11 шақта жетік бөлге 2 шақта кедірер дерге. Шотавас мен дерге, кізілер бүзіреш мен де жетік бөлген. Ам тiri кижи 2 шақ жаттық 3 ай ішіне тоғат, оны тағара өндіріктер дерге. Болса да қысқа үйе дейм. Ам ол қаран жерде өктіп тұрған ұсты шатавас мен деп, мен де деп шатавас мен деш қылырап барсын. Шудан ана башты көдірбейін, шалы бұл ам 3 жыл болғаштың бейжанғарлар машинадыр бұл. Шуд бұл машина олға шатап тұрар. 3 шақ ішінде, 2 шақ жартығы үйе ішінде чопыран кежіге тарап та келбеңді. Бұл машинаны көріңерге солын жара шаптан жegi қырған машина деп тұрар біз. Туу тожудан негелештің, туу байдайғадан негелеш езін дестеп жетпейін жері жоқ машинадыр бұл. Аманашының жолар ұяштар өзін дөре төнік болған. Тікетізіңді еттен дегер, соңғы жолың дегер кешіліғына қайта бардың дешкерге көкүй машинаны ана жажығын шоқоспақта олға шорттайды бен. Бұл жер бір жеті килограмм машинадыр бұл жүттен. Авамның машинасы бе? Авамның машинасыдыр. Шаңындамын. Жен әжі жыл бұрынға өлген чортпын датчам. Таштың қодан алдың жартығын жүртпей, бен қамдың мұндың оны бейермен деді. Жоқ, мен жүнді албаспын. Мен малдың дейжісін алыр бен бейер өзіңді чейіп. Мен жүгілі авамын соғажы беді, оны берем дерім, атчам жұқаяқ ба. Жүдек бұмды ергі қырған машинадыр, оны анжа алыр сенірім. Мен зей жаға машина сатпейін. Жоқ, мен жей онда машинаны керем, оны алайын деш. Өлгенерде ағалға шортқан еңне бүзірелді, қайралды. Бұл мен алдар атқа да бұл машина жедірген тең бұл өй әждемін ашқап жең берер кілеуімдір бұл. Азылын. Бұл мен ана тынымдыр бұл мен.